Мавлык Синева – так называется новый сборник современной крымско-татарской литературы. Презентация книги состоялась в крымской столице. Мавлык бет джинтык. Бу китапта уйкен ве яш шайыр ве язычыларын, эмде авескер ижаткерларын эсерлери басылды. Эсасен 10 yılın içinde yazılgan eserler оригинал ve tercümede берілі. Aslında Kırım Tatar ve Ukrayn tilleri arasında bağ üzülmegenini gösterip, umut ettiğimiz okuyucularımızda böyle iz kaldırır. Название книги «Мавлык» было выбрано не просто так. Мавлык, her şeyde mavlыk, masmavi er yer. Bu satırlar Şeryan Ağa'nın şiirinden, Mavlыk деген şiirinden. Bu şiir Noman Çelebiçihan'a bağışlanған edi ve bu şiirini esas alıp biz bu kitabın adını koyduk. Mavlыk bu sınırsız bir felsefedir. Bu deniz, bu bizim bayrağımız. Mavlыk her yerde bugün bizim günde. Yani biz öz vatanımızda böyle etrafında, Mavlыk etrafında yaşayımız. В сборник «Мавлык» вошли стихи, рассказы, повести, баллады 17 авторов на крымско-татарском и украинском языках. Endiden son hiçbir kabilege, hiçbir küçke öz yurtunun sahipligini bermeyeceğini, bir türlü yalan dolanlarga kanıp, kimligini hiçbir vakit akıllarından çıkarmayacağına söz verirler. Берген sözünden de çıkmaylar. Мій народ, як птиця феник, здійметься над краєм милим, не згаси, благаю, пам'ять, коли жити будем в мирі. В дзвоні голосів дитячих, хай ніщо я не забуду, більше помилок не буде. Не дозволю, не пробачу. Akşam namazından son er kişiler keng halka yasap oturdular. Halkanın merkezinde ise Seydali Şeyh Baba yerleşti. Öz kara gözlerini yerden kotermeyip Şeyh Baba "Ya Allah, Ya Allah" diye zikir başladı. Şu arada etrafında oturanlar da ona koşuldular. Тут немає жодного прохідного коду. Всі вони написані, набитими майстрами, не залежить собі віку. Це вже відомий, заслужений письменник, чи це молодь і зовсім ті, хто починає літературу. Авторы и составители «Мавлык» планируют издание второго тома сборника.